Kurumjari North Window TV na sandokchariba news analysis meng tabiri bapumna mapu ahan bumaktada taram nokchari ngase Imphal da phone kiba maruiba pouches sing da kari karamba maruiba headline sing yauribage habidu khana nangina bagidamakta ekhigi studio sa lengshin duna laibire mingona panjarabda oja SHANTA NAHAKPAM General Secretary UCM oza bo hamamakada North Window gi maikedi taram nokchariza Ozangasigi analysis asi makha chathara poina khogi ahan headlines am khak thamjage khogi nagamicham taruki hakchang sing postmortem examination tawkre hakchang ayamba ngak tongana taramba amasung saru kairamba sing yawbagi report fangli ozamasi khogi yamna tamthiba haibetare khoina ngahan bakta su witness oibeda khogi yamna brutal oiba mokhogi kuki narco terrorist singi thawong asida khogi ngahan khogi micham tara khogi mari thadokraba matungda khogi naga hostes taruk nungalaga 24 hours ki manung phadringai haibetare masida khogi searching combing operation chathara matungda sniper dog then CRPF me personal mem chathara matungda khogi naga gi micham taruki khogi asiba dead body asi fangbani haibetare oza soi matang jewza gi moda kamai thamininga This window yang biri ba kwai puno bo korum jari amadi United Committee Manipur gi mai kai de gi hai dare ko koi gi hujiki thoi ba thodok sing gi ngarang asiba pirei ba mong adagi ngasai gi hostage situation nama Manipur government amadi government of India na create to je masibu koi nuai ta ba amadi pin da ba hai tare ko masi highly condemnable oi aduga miyam da yam provocative oi incident ne na isuman tam jage ko aduga ani ju da koina ngarangi incident si aina sum khanjabada ko koi ai mamang de jo haijare ko mase kuki gi su group singa NSNIM ga moi Delhi de negotiation torum do male chorok ma ko mam di praja knowledge de ile leite ai tare ko na ngai pung kumari thiri ko le na ha thiu phang do photo phabat he ahing ba pithok ke ba si ba pirak ba ko koi de kitang ni chingna bam le ai tare ada mase gi negotiation si kana na chathari no kari na chathari no Manipur government gi oiba site di honorable lairiba paliba lengak sina yamna haising na hai tare moida backfire tawrokna ba maung da situation handle to borom da crisis management do ina lairaba male ko aduga asiba lokatpa bagi lowba da bai matang sidi family sing de kham da bai aduga ground level organization kran khangam da bai adu ai wakan di United Naga Council je prior knowledge soilem do male mamdi ngasai gi akoi ma'am loi khangna nga tane si deko kuki gi hal isi kanana no dagi ngasai gi ai wakan de even asiba si bawda yam ganna phangaga lauthoka na mafam amda thamaga puthorok ko male yam sengna de ko natradi adu yam tuna de asiba do pangom tok teba drama se kitang hena kane mi na khangna script writer do gara kano oi de ta koina khangna mong i re ai dra kai ni ko da koina uji gi ngadoi si de kaino asibasi pidringai da asibasi leire na family sing du da hat kre na kuki in bi na su statement ama thokpo ure ha na ko adu leire bani na kari do gi ahing basing je pidringai da culprit phana ba negotiation tawdri no hai pochi ne ba hojik lai se ada hai ba se lilon mai phoi khundagi mi myam do loi chenare ha ni na moi gi mi ma bo phada ba kari condition da tawri no comment toy no na leidana ko hena provocative oi ba mong da situation je escalate tawna ba tham je masi si responsibility je government lo hum thoi aduga khoi gi naga ichin naw sing gi side gi su pressure point je kitang soi gi bra aina haibda yanjan ba lan bo ma su ai ko moi pressure tawna ma su ai hoji bo visible oi dre ai tare ko kari model da negotiate tawga UNC na kari model de no negotiate tawra kanda masigi adi samna the example ma hajar ke ba akhoi gi thingam kisan ga token ga moi asiba phangba matam de hostage situation leite ba athona bon mai siba matam de hostage situation leite ba sidi hostage situation ma leibani na phari ba mi jing do thadok tring ai da government de chap chaba asiba jing ji da ma kari action tawdori ge karamba law na si na ga culprit sing do phagani haiba poche clear ya moi dringai da hing ba pithoga asi boy ne loksan mase masi yam soi ma le ai wa kan da ba ade 27 25 days akoina hostage situation ama create toroga akoi badnam ju ba chaba mi do phajal laga akoina thamure na badnam ju chaba akoi matak da toan ba legal FIR torok bai chance su leiba do even mathang gi mi kidnap taw kan su noina phabra do bhaira kan ne mase ko adu gi pochu leiba adu leina akoigi asiba je pirakadore ai je moi khangam gdong male bai khangna adum accept to thoki bje
ahing boy na piro hai be wan te khun mai tha ru je hai na te ko further community conflict escalate tau je hai na te but then war crime tau ri ba mi mayam du bu government na matam chana pha ba gi negotiation ma moi na tau da ba je adu ga phan da ba se masi gi achau ba soi ba ma hojik la ka da ba abdi ngarang postmortem tau re masa tu ka khola ga tau re hai ba ji ma yam clear oi na kange hana so koi ni mu dum ta ra ba ni ma se masa je kak tana khotana tau re hai ba ko hai ri ba crime si da chena ba mi ade mafam do moina hai doi je akoi mathanda chalaga thira phangjarak pane hai doi ne ba ko adu internally di moi khangam ngane ba masi gi pochi da khun ani tang na ba da khun amal si gi phai hai ba mi naga sing na claim tau ri ba adigi phamin na ru ba mi thadorok pa da lai ri ba adu gumba mayam do sarkar na matam jana step la khot pangam da je government gi khwai dai chau ba ngasi ba da 23rd May 2020 3rd May 2023 da gi na ngasi ba la ka da trong lo bi thau to adu ada lai dana ko mayam se loi na mak sup la ga na ngarangi asiba pirei ba mong sidi yam no sitoi da ba aduga mi oi ba magi lichat na ta ba ko hari lichat na ta ba mong ni ha bi akoi masida hainingai leitana wahi leitre ai ta si gi haina ba adubu lenga ama leiri bini na ko na nuai jadri je de CSO mayam du suma ai ba ko moi gi naga gi CSO sing ji jo kitang responsible oi ba kitang akoi da nuai jadri ai ta re ko maramdi when the people who were alive were in their hands, they should have negotiated the terms and conditions of the people who committed the crime. Yam dra no mi ani phao hum phao de mi mari ma pha re ha ga di akoi ahing mu je pithor ke na ta akoi pithoi bo hairam ba yab jane ba adu da ahing mu to pithor ko ni na asi bu doi pi re adu di masana prajana sau ba je masan ta ni akoi bau da sauningi akoi sauningi na sauningi adu akoi na kaim tau ba ade naga sing na lo ba step sing da akoi so dum support tau ga ba gi meitai mayam so dum support tau ni abi wakhlon jam chong le ai tai adu hojik se mayam je wana bani na lambi da blockade tau ba khot ba adu da shut down lo to sina di solution di pora roi hojik ti ko but the lives are lost the government na kari tau de no compensation adu dai wari do to wana pra tham grasi ado crime tau ba mi ma ba government na matam jana pha ngam tri bo so ko de se hemanji ki airo chai kya changa ka no moina phari do mi do culprit ne na phari ni then akoi jiri tau to ki pha ngam tri then atai jaga ki am lai ri ba pha da ba ko ado hojik naga ga kuki gi marakta maruina akoi gi kano romda kano kamjong somna kanna taunari ba lila mayam se masi gi se government na dum yenga le ga soi da kapna bol re kana sima gi police lak pai type da hedi movies gi police lak pai type da thabak to lore kana police lak pai thabak sidi sarkar ji tang mun na kan mam chang na tra di masi government da backfire so in tor kani hoi adu bo moi gi asiba pibai pochi ai am ko zo na ja ge kuki gi su group so ina involve tor ngani mase adu ga NSN am so ya ngani adu khangdana bu moi ani yanara ga na pina ba so ya ngani public khangam da bi ai ba ko adu bo ikoi dana masi open tor kadra ai masi ma tham jage ya no ngai je ja acha tapi ba chumba ko gi mathang do ja lak jage ja ko gi kamjong district ki call to khulda landaram le handman yauna ani kap tu halam le ani shok le yum taret mai tharam le oja koi kamjong district ki kul tu khulda khulai paibal sing na attack to bada ko gi mio ani le kidaba amadi yum kya ma sumai thakre masi khoi gi bijam taruk nagat mijam taruk asi ba hakchang waina fangkraba matungda makhata na thokiba thodok sing asida kuki amasung khoi gi furuk ani gi marakta haiba tare khoi gi ungkhatna bagi hena pakthok chokthora kadra habagi wafam sineuja kamai thamini uja masi poche government of Manipur na amadi government of India na deliberately kuki gi map ama yekhal labra hai bije koi hana su kya rakhna re ko habdi su agreement gi sign dona bada separate administration je Amit Shah hoina piroi hai be wani adu bo agreement gi renew to matam da di chawakpa Manipur gi disintegrate tawni na to tawroi ha pochi to an thamaganda moina meeting ko ding gi demand tawriba koi gi kano se ene koi gi separate administration in the form of UT with legislature ha poche moi hanjan move tawe si matang ni no agenda ra pukhat pa yaro na government of India na ngasi bo hai de ba den koi naga ga mitei ga ani gi concept se na ga naga sing gi lalo se moi gi khulai pa sing se India government da separate constitution amadi separate flag ni raga leibne ba maitai gi su ning tam ta la leiri ne ko even hojik peace talk tawri bauda
sovereignty nataba atopada compromise tawroe na moi meeting guding hairi dana aduga ngasai kuki oinadi lamma chetam gak pibi o koi saidang pham ama piu akoi noi gi mateng pangjage noi gi internal security matter je khoi help tawge ga haiba man ba mo am yauri ba aduna manipur police amadi government of india gi laiba armed forces singina act tawba matam da dum thengna yauri ne aduga legal case pan ma da moi ngam de ba asai gi even honorable home minister na budi haibi ko mana choro chalu banu mituda adu baudari police ki report to lak ne adu bo ko na di external aggression je yam clear way re na hai ba ko but then kamjong gi jaga se da choro gi thodok lai gre topa thodok macha macha su lai gre duga adu yam na keno to udu da how come government jina hanjan yum mai than ba no mai kafan ba masi tholi je ga national media da masi community conflict oina design to ga national media da sum thadok pasi masi gi je sarkar na mun yengjan mam thoi eba ko sarkar gi leiba DIPR gi magi section je manasu manipur government gi image je paliba lengak sigi image amadi manipur de leiba central forces sing gi image je yamna chumna phajana thamna ba government of india amadi international community gi mamang da yam chumna thamna ba hona ba se DIPR gi mathau ne ba DIPR ju kem concern oi da ba dum pau no mai kapna re ai ga no mai kapna bai pau tang ha pa government gi media handle tongna ba ko information and public relation gi section nama thammi je central government da amadi international community da manipur gi image se phasan na ne ba sima moi so tawtre moi government ga kai famina ga kari wari sanari bino kari tawri bino pau lo gi thaba kathang taw le re ba DIPR je ko image making je DIPR na advice taw godam ne akoi sugumba step log taw matam da DG de advice taw bai home minister de advice taw bai chief minister de advice taw bai chief minister home minister ki program cha pada pau hap na boy na hona le re ba ko di propaganda machinery ki type ta ko ado DIPR ki role je kem le tre lo ai ta ai na ko aduna masi ki kamjong ki kari ki nomai kamna basi kamna bagi thodok se tholak pa matam da akhoi ni yeng doi se repeatedly kamna ri se sarkar na security provide taw da bai ra na traga international level da national propaganda ama kuki sing na sakan na hona ri ra pot sine ba ado I whether nagana mai tharam boy su kuki na mai tharam boy ta so masi di थाबगी opportunity से सरकार ना सुगम फंगल लोय दबा पोरम का ओये बा अदुगा थाबगी opportunity फंगंद्रे मणिपुर दे पीस पोर ए है बजने DIPR ना मपांदा इंडिया की PTI करिका लेबा इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के का यौनबा मोय की मीडिया मेकिंग जे तौ जगदम नेबा इमे मणिपुर से इन्वेस्टमेंट opportunity लेबा अदगी ngसाई मणिपुर से पीस लोम द चंगे है बसी मसी पोट से रिपोर्ट तो न तौ नतेबा प्रोपेगेंडा जो मथौ तायबा सी प्रोपेगेंडा जे ने कुकी ने तौइसे अदुना moi uski kamjong gi khun mai tharam madu moi uski propaganda oina akhoi da mai thare na hai rei jini then moi nan kuki gi lomi ma no mai ka pa taram kanan ka pino ju khang de sakar de uski pauda swai jaga si da sigi militant sing operate tawi si jaga si da si militant sing operate tawi si jaga si da si militant mathak to operation cha thai si tawi je sina ne na husi kamna ba da khudak da report pingam de ba sakar even home minister na nahan keno da kaino kuk kang kang ku bi som dra ka no mai kamna ba do report laktri na haira dum irai line leitho e ba ko aduna media management then intelligence management adage atai tai management da manipur government je kitang sonbra ado masana yengjaba ma changi hojiki mafam da no mai kapna ba thing ba se masi government gi mathau ne ado moina a khulai pa moment cha par thing ba ngam thoi hayo pocheng ngam da ba tar ga di manipur gi image dum handaraga dum laini ha ba jai sumain dam jagi oza akoi mathang da mukoi Rajya Sabha gi mikal da Sardana lambam ta yaudana mai pakre oza masi koi gi hauji oi ba koi gi manipur gi fibam haiba dare sida koi MP amagi darkar se kayam leibage haiba duga koi Rajya Sabha gi MP election da Sarda Devi na lamba yaudana mai pakre ai koi bangwan de koi expectation haiba dare asa se kari haina loba anoba MP se gi karamba expectation loba yabage ai di anoba MP da ai MP am ta ai di kam expect to de mam de ai isa na MP oin chala so ai di mayam da dum sengna ai ne ko MP gi role je Delhi yoga na dum kasu law bana tana topa kasu tawang magi capacity je political party na speaker na yawam changi mana wang je lobby to ba am thina hai ge da ba MP khana da ka we manipur gi da ma ko sum pa ngang na da ba ngang mu de khoi na sum ngang ji ngai chama nei ko ada ngasai gi lobby to da ba di fund porok ngam ga da ba adagi situation jibu de escalate to na ba India gi le ba top intelligence agency ga ma ga wari sana ba ngam ba then khoi gi se sam na da kuki gi NGO group amana
mamangda koi kuiraba video ma viral oi rei dune karamba video no hai kanda tribal development ministry da chalaga separate administration pibagi kana ga do poche moina chala lobby tok salami dune video viral oi rei dune ko amai to dana koi mp jing ji ju merely function gi ribang ka pana traga local area fund na manipur develop ta on bagi mathakta narco terrorist edi 2008 ki matung da laaba adugumba militancy gi problem je moina india government di moi internal conflict se moi gi mateng pangnaba oina uba moidagi government of india gi constitution manung da ni bane na uba aduga man maitai ga naga singina constitution boundary gi wang mada pot ni aibagi adi moi apamba ni aibagi wakhalon da uba adubu kuki singna heng tawrakadaba design du di moi gi ngasai gi mizoram ne dagi ngasai gi kano ne khoi gi chittagong hills ne myanmar gi sine moi myam punjala kana bharat ki chicken neck se thukai doi gi moina ngai ga leidana myam am sem dana moi internal organization myam tawdana then christian missionary myam am ne investment myam tawrokdana tawi habje masi gi pot se narrative je manipur le leiba member of parliament jing jena chalaga delhi gi leiba moi gi oza jing du da moi bathak thong jing du da hairaga manipur policy manipur gi damakti unique oiba policy jn ke ga khoi ga manade adu ada ne tawom chang he ai mp hujik chali ba mp sire ai kaju thok ba expect taw de ma mana yam ka hena taw ge khalam ga di party president oi ngai ju mayam taw me ai ko party president oi ngai da chochanpur da chappa ngam gidra ba ko kangpopi chappa ngam gidra ba adagi ngasai gi party gi level da high power meeting ama ate kugi naga maitai gi meeting organize taw ngam gidra ba adugumba president oi binina ai kasu thok pa expect taw de duga oi bjp gi members ne de expect taw me ai ko hana ngam gidra ju hujik taw ge na khan ba le me ai madu hana ngam gidra do hujik taw ge na khan madu amtang utpi bam chage utpi re kan da khoi na ma gi da positive advice ama positive kaini suggestions in khoi na mo na pi bangam gadam ne hujik ti pura bjp gi leiriba keno city pura nil ne hai tare ko nil ne di member of parliament je ko khara ngangu na tana lobby taw dana ko tana ayam kemta keno taw ngam de even se ningthongna akoi gi hana lember ai sabha gi mp na keno gi kariba koi gi classical language gi matang na ngangi then akoi paisa da maitei me ha pai matang na ngangi then idp sing ni matang na ngangi then atai su khara dum ngangi ko hoji form bo implement taw ngam de ba ado magi local area fund gi khara development taw na tana aduga security khara pura function khara yaw na tana manipur concept se manipur gi manipur da manipuri ai ba concept se moine accept to hon bos bongam driba even politician na bongam driba hoji naga gi le isi so naga gi ai bone manipuri ne hai da yada ba yaning da ba mayam ju le ne koi panam pul ga education to mina dar jo ko hai poche clarity ma plak pai je political level da moi gi political leaders sing duga manipur is main to ka na phani naga gi ngasi to ga da bani maitai gi mla sing mp sing na leiriba hana dei lemina pa native cookie sing sing na si to ga da bani ko indigenous people gi na si oi ga da bani ga jam clarity oi de ba aduna bo koi cso sing na oi na moi mathau do taw le ri ne ba aduna thodo bo su expect to de ai tai yamna chumba marik chumba wafam ne wazan thambi ki ba oza mathang dam lak se khoi gi niti ayo ki mi fam da khoi gi manipur gi chief minister na khoi gi state ki khoi state chakhat lambi da maning halle haina phungdo ki ba sothara ba singi maram singa se amasung hai ba singa se karam na mamang rom da lakhan ga da ge pukhala ka da ge hai ba wafam jino za ka mai thambi ne ge ge sim ge wafam se hojik ki ko hojik ki manipur je kano ne lan ai de lan lei bani chief minister ji ma any chief minister we mamang da su nb ren sing mathayam sai ko hojik su pale ba chief minister matharo bi sarang ne adi governor su mathayam samandana lenga gam le jere jon moi masen tok jere jon masi de khoi na tok ru ya na te ga bi type ta chakri ji ne ko masi different policy maker amadi policy puri ba mi sing do gi wakhalo ne ai tare manipur gi lei ba pochidi lammunaba natraga ngasai gi area dominance ki wanate chathumunu bai pone ba aduna akoi gi leiba ai wakanda akoi gi leiba maitai cso sing even akoi jo ai tare akoi jo government of india ga tripartite tok chatha bai tangai phadam lei ma se government of india ji politicians sing jina hai ba suwa ta de ado akoi gi chief minister na habi ram chumme mana yam bluntly akoi maningan le ai ba se hai ba ngam se yam phai ba adubu maningan dana ba kai to ga tai hai je akoi gi security cover je state ki power da state cabinet ki power da se exam ki gen oi kai oi minister मैम ले रही थी ना को ट्राइबल की सो मिटे की सो ले रही थी ना को सी जिना स्टेट की कैबिनेट की पावर दा कनो से एक्सरसाइज तो होला बा अदुगा
jaga khara da operation chata bada center na pam mong du da chatan ba ko aduga state na haibasi center na yam tabi tare state ki apa mong da state center ki apa mong da state ki government je sum impose to salaga leiraga india gi policy du chumna bo na da manipur community me am je ari bo community ga se leiriba native leiba akoi gi thado adigi hokip adu ada leiba zau kangbu ga leiri me am je native people akoi na sa ye 1800 1700 swai da lakhiba me am sigi me am ga je अखोइना इग्नोर तौथोगा कुकी मिलिटेंट का तगा वारी का सारगा लेगिबसे सिसिना मिलिटेंट की वा तंग तारगा कोइदी कुकी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दरकार होय अदु दरकार होय गाइना मोइना सानरीबा लीला मैम जिगी ओरिजिनल नैरेटिव अमा पोरकवा मा चंगे गवर्नमेंट जिना मधु सेंटर ना स्टेट ता पावर पीर का नंगम दुइनेबको देन हौजिक लाइबा कंडीशन जिदा मणिपुर जे अखनबा पैकेज अमा दरकार होय रिहेबिलिटेशन देन इकोनॉमी से रिवाइव तौनबा हाय तारेको अदु रिहेबिलिटेशन पैकेज नतगा रिहेबिलिटेशन हारेगा अखोइगी IDP द लेबर खक्तगी नते बिजनेस से रिहेब तौदे यारोय मणिपुर बिजनेस से तीन सोबने को अदगी अखोइ से इंडस्ट्री रिहेब तौदे यारोय तो सिगुम्बगी प्लानिंग अमा अखोइ चीफ मिनिस्टर जी टॉप एडवाइजर खर लेबम चंगे अखोइ लेबा प्लानिंग डिपार्टमेंट जे नतबा प्लानिंग डिपार्टमेंट जिना अमुक तौरिसिना मागी मणिपुर द लागो बजेट सिंग जे इम्पोज तौरगा मागी जगह सिंग जे करी करी तौबे एनी सी करी तौबे अदोम नो इन चट लेरेबको चिंगी होइबा अखनबा इकोनॉमिक्स के खरा यावबा मैतई की खरा यावबा हाइबा पोचे लो वैली की खरा यावबा अनि यावमिना कांदा चीफ मिनिस्टर सिदा रिहेबिलिटेशन पैकेज अमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे सैंक्शन तौलोको म चंगेबा मतम जाना को अदो हाइबा पोतो इंप्लीमेंट तौगदबा एजेंसी सिंग दो सरकार की मोनोपोली दगी खितंग थैदो कांदा people द इफेक्टिवली यौनबा होनबा म चंगे अदो नतदि मणिपुर जे रिवाइव तौबंगा मोये एग्रीकल्चर दा होजिक रिहेबिलिटेशन दरकार होय देन अखोई केनो दरकार होय एग्रीकल्चर दरकार होय इंडस्ट्री की दरकार होय मेडिकल की दरकार होय अखोई को अदे सी कंपेंसेशन पी वाइव नते अखोई ना हारिजे फंक्शनल इकोनॉमी मा मूवमेंट यावबा हैबदि इंटर कम्युनिटी क्रॉस तौबा पैसा रनिंग इकोनॉमी में दरकार होयबा अखोई जिदि ब्लॉकेट नुकेट पटाउ तौसनना होजिकसु नाकन मा थिंजले सोना कंदे मचे नि लाइजे अदुना अदि मणिपुर दा अमूल ताजा फंगरे गेनो अमूल ताजा फंगक्रे इवन हकीस फो पंग देवी हम लावने को अदगी कोरियर सर्विस लोय फेल होरे अदे इवन केनोगी अखोई की गाड़ी कार ठौन रे मैम जी डीजल केनो इफ्लुएंट फ्यूल लेना अखोई यूरिया इने जे सिबाउ शॉर्टेज असल हमने बा सी कंडीशन दबो मणिपुर गवर्नमेंट अखोई अचीव तौरी अखोई इकोनॉमिकली मूव तौरी है ना हाईवे मुता चीफ मिनिस्टर ना अखोई मनिंग ले ना हाईवे आईडी हम प्राउडली मा हाइदो चुमे ना हाइगे को अदबो डिफरेंट सेक्टर सिंग से effectively ko revive tawna ba cash circulation je state ki manung je hangal langna ba program amadi state id chief minister sina magi lamjing makada magi lanai hoina tawbom jange government gi na tawa cm sina magi lanai hoina tawbom jange maram di finance man pai bi na ko magi lanai advisors in kawraga magi privately mana manipur si kam develop tawhangi 6 months ta kam tawngam ni masi sanction je 6 months da lobungam gadra agriculture da kam sanction tawni effectively combine tawni leidana ko crop loss ki kai ka khar pi biduna taba sing jawai pi biduna taba particularly running economy je revive tawon ma change ba every sector da si tawno sem na kok thada ba change ne ismain tam jage oza yamna chumba wa famne oza loshalakpada akoi aroi bese akoi naga taruk mi hat ta kokomi amasung lup tara marina akan mamung da condemn tawrakli yellow missing mamal leitana lawraklabadi kaidawnung da yengduna khaklai roi haina emsuna phungdurakli oza akoi CSO tongan ba CSO amadi koi satra gi sanction ke yana koi ngara thoki ba koi naga taruk koi micham taruk hat ki bagi thong ase condemn tawrak baga loinana masi koi tha ma chupna koi खोगी थीब खंगदना लाखिबदना खोगी तुमिना लैरुरगा असि भाग चांगोइना फंखिबदा करिगिदमता कंडेम तौरिबनो सुकुइना कुबे मतमसे खोगी कैदौरगा लै हजिना कई खोगी सोइरकलबा मतमदा सॉरी हाइबदा मियामना याफम थोकते हाइबा वाफम चिपलियोजा अरोइबोइना कमाइ थमिनिगोजा केनोरे अखोगी कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी आइ तारेको से अखोई हजिक लेरिबा मणिपुर की इरांगसी मनुंगदा अखोई मणिपुर से कमाई तौगेदा आई हंजन हंजन मफम खुदिंग दुम हाइदने 2013 अदाय दोरमोनी एलांगम जोनसनना यूसीएम की प्रेसिडेंट होय मतमदुदा कुकी एनपी ने यूएनसी ने करिका मयाम से सीएसओ मयाम पुन्ना चलकांदा दिल्ली द प्राइम मिनिस्टर दा चिठी एमपी रुइबा हाइबा चिठी जे पीबा मतमदुदा मणिपुर से कम्युनिटी तोवान तोवान ऑर्गेनाइजेशन तोवान तोवान लेतारजो कलेक्टिव एजेंडा अमदा चटपगी आइडिया दु लेरमबनेबा
कमाइन तो इनो खंगदेबा कमाइन तो इनो खंगदे हबदि ngसाइगी अखोई ट्राइबल सिंगसिसु मागी एजेंडा मोई एजेंडा दो याम क्लियर ओइरिगैदि मोई आइडिया दो चचबको दो अखोई वैली गिसु अखोई मरक ट्राइबल करा यू शेप दसु कै का खरा माइनॉरिटी कम्युनिटी ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव खरा बुदि यावे अदो तासु मोईगी अखोई मरक यावरिबा मीसिंग दुगी वादो ngसाइगी मोईगी लेरिबा चौ ऑर्गेनाइजेशन यूएनसी गुम करी गुम इता ताबिदबको देन अंदक से इरांग से लाकदैदि अखोई जे जॉइनली तौददि यारोय हाबजे खंगबा देन अखोईगी ngसाइगी ग्रुप अमना अमु ngसाइगी कोकोमीगा यूनाइटेड नागा काउंसिल का पुल्लगा नागा का मैतै का खक्तना इंडिजिनस पीपल ने ना लाउथोक लेग्रबनेबको हाइबा लाउथोसी मतुंगदा अमु मैतै खरगा अखोईगी मैतै अखोई ओजा खरगा नागागी ओजा खरगा अमु पुल्लगा होजे अखोई से अमु नेटिव पीपल ने ना अमु नेटिव पीपल कमिटी अमु सेमजलकपको सुमाइना ngसाइगी ट्रैक नाइना लाक्तबो पोट हाइता आई अपाम मतुंगिना मफम मतुंगिना पसेम सेमजनबगी आइडिया अम लेबा अदुना ngसाइगी इशू जे पुमिना कांदा यूनाइटेड नागा काउंसिल ना नत्रगा कुकीन पीगा अखोईगा लेगदबा कोकोमीगा यूसीएम गा लेगदबा मागी रिलेशन अम लेबको सिगी रिलेशन जे याम फजना डिरेल ओइरे आइबजे मसी अखोई हाइनिङाइ हाइबदा कसु काइनिङाइ लेत्रे आइतारे अदुबु लोकल लेवल दा लेबा ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिना अमु कै पामगेदा ngसाइगी लेगिबा सिचुएशन जे पुनमिनरगा थबक तौबजे पामे अदु कसु काइदे पुनमिनर थबक तौबजेको अदुबु ngसाइगी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ने मोगी नागागी लेरिबा यूनाइटेड नागा काउंसिल दुना अखोइदा वामा हाइरक्त्रिङैदा वामा हाइरक्तबिदा अखोइना अमु हेता चोंजलगा तौसलुबजे कहेनिको मसी कनो यामना ऑथोरिटेटिव ओइबा अदुगा मिगी एजेंडा दो क्लियर ओइद्रिङैदा अखोइना हेता तौ यादो पोट अमसु लेयेबा अदुबु हाउएवर सिचुएशन जे थोला कांददी अखोइ अदुम पुनमिनरगा होजिक दम चली अखोइ वारी सानरी होजिकती अमु सिचुएशन यारत्रमनिना वारी सानरी यामना याम बजदब आइबो यामना मयामना याम उबिगदब आइबो को मणिपुरी काइबो समा यारोय काइबो यारोय आइबा अतदि यमो जे कुकीना नागागा फुगाइ नगेरा नागाना मैते के फुगाइ नगेरा कुकीना नागागा मु नागाना कुकी गुम फुगाइ नगेरा बट कम्युनिकेबल लैंग्वेज दि मैते रोना दु मोइद्रो मोइ एजिटेशन दा वांगांग पकोलपदा आया मतम दा मैते रोना हांगद्रो अदुना अखोई बाइंडिंग फोर्स से कहीं का कल्चर का लैंग्वेज तो गनेबा अखोई कल्चर सिका लैंग्वेज का से अखोई जे लोइना इंटरडिपेंडेंट लोइ ओइबनिना ngसाइगी अखोइना से अइना यूसीएम ने हारजु आई यूसीएम ने पामदु गतंग तौ यारोयबा अखोई कम्युनिटी सिंगसिगी एश्योरेंस अम लेबम चंगे कम्युनिटी एश्योरेंस अम लेगा काना मोई एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिगा अखोइगा एजेंडा से काई चतोइनो न खंगम चंगेबा से फॉर एग्जांपल अरंग असीबो पोराम दाइदा अखोइ सिदैदा लेबिरिबा मैम नागागी करीगी अदे लियांगमाईगी कबुईगी मैम लागा लेरे को मैम पुन लेमिने अदुदा अखोई अदुदा वा मचा ngang मतमदा अखोई मीगी सेंटिमेंट दो सोंग खंगदबिदा मीगी सेंटिमेंट दो खंगदबिदा इदि असीबदो पुरागा पुराबा मतुंगदा मैम दो पजना फम्मगा ngairega leminara kanda asibdo poraga magi ngasi ngarang di postmortem process to tawredana ngarang di agenda ma set tawba yareba hadi mob ke agenda rom da chatpa khoi metei merakte sudum laga pang ngangba hadi nagagi su laga pang ngangba khoi si odi si tawdam ne tawdam na tawdam even imam na yam phasana haiba khoi da belly da kuki mayum amta leitrabne khoi na tawgada buje ujik chingdane da khoi ngasi asiba se receive tawraga hayeng postmortem ge kari gi process to tawla kanda अखोई मैम पुनमिनरगा ngasi अखोई ngasi साउनिंग पांगन जे मांगन गुम जे हाबसिबो अखोई मीजिंग जे यादबई कंसेप्ट अम लेबा अदुना ngasi कंडेम तौरे ना प्रजा मियाम ना वारो बिगनोबा कंडेम तौरो पा हाबसि वी आर ट्राइंग टू सपोर्ट को द कयानी मोई ऑर्गेनाइजेशन सिंग जे लौरकपा स्टेप सिंग दो CSO सिंग ना सपोर्ट तौनवा अदु मतंजा मा लौरिने ना लौबियोबा मरमदि अखोई gi sidai da leadership ओइनिंगबा leadership साबा अमदी एक्टिविज्म की पोता सिचुएशन जिबु हार्नेस तौरगा साइगी हार्नेस तौरगा ना मोई की प्रोफाइल सागना बगोनाबा मी मैम अमा कोई मणिपुर हुजिक लेबा मसी लेबना सु मरम ओरगा साइगी कनो सु वारम मनेबा अखोई की एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन सिंग जे वारम मनी यूनाइटेड नागा काउंसिल ना मैम ना हाइब्रिड चुमी डेड बॉडी रिसीव तो कांदा यूनाइटेड नागा काउंसिल लाक्ट्री करिगिनो NPO की मी लाक्ट्री करिगिनो मोइने कन्विंस तो बिगदबने अखोइना अहिंग म पिथोकेबदो सी लेबा सिनेना अखोई एज अ यूसीएम मोइना एज अ कोकोमी मोइना अखोई चलेबा अदा लेमिनेबा बट देन साउनिंग मने हेलबा प्रजा मैम लेबिनिना लास्ट टियर गैस कापगा अदुम काइरिदुनेबको अदुना
condemnation gi adugi adagi engana tribal gi organization jing na su condemn to raibo organization jing je moina link up to raga agenda du punna pumina ba yana ba ko akoina ching da sumaina to ke valley dana sumaina to biu then de-escalate to ba yana ba akoi su victim oen da ba moi su victim oi da ba economy su victim oi da ba ai tare the issue je kamain to puraga kamain to kana loi ji ya po to phajana khanba ma change ba ko adugi wari ni lei je aduna kona condemn to pa no na condemn to pa hai leite for us akoi gi oina di UCM adagi samna da UCM ga kano ga gi oina ko komi gi oina di we have always been in contact with FNCC adagi kano ate organization leriba even UNC ba akoi gi UCM president na try to na wari sana ba hona ba lei then matang matungina response leiba leita ba se situation du makha pole ado hojik sumai UCM gi adagi kano gi di atopa leiba apex organization mayam gi wena di akoi gi wena di even kokomi wena bauda any joint opportunity is welcome ne ba koi gi ko aduna mase agenda set to matamda tribal gini sidi maitai yaw ya roya ru ko maitai gini tribal yaw bra ne sum set to le ta de ko sida common le oiba right ama la kom change ko adu set to le ta ga di adu marak ta leiba activism gi adagi miyam da provoke to ning ba wangang ma da ko akoi maitai di le noi ke dori lao akoi ho si ga ne lao ba sidai kang po pi lan sa se ai bo ya roi da ba mi miyam am na na nung dang da ga ngang i ba miyam do adu gum po tu da oina tar kani adu na moi gi phajaba i ho moi na pami po to direl to na ba machak am oira kani ha je sumai nam je yam nuai je za jana chim matam kya kai thok biduna notice window gi news analysis saru ya biduna mapum phan bibagi tamakta ozabu haning ani tera thagat pa phongduk chari loina na notice window tv na sanduk chari ba news analysis matang solution chari mieng tabiri ba pumna mok pa sa na khuranja Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoi singna apply tobiba yagani Hena akupa marol ki damak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawiro natragana aikoi gi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Chikon Road, Imphal East, Manipur da lengsin birau. Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari, hauzik, mapalamgi tabaki pau pijari, ahanbada, Atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri, hairiba thabak asi apply to biningba miyoisina, presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Behran Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road ta lengsin birau
ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯛꯂꯤ ꯕꯤꯑꯦꯁꯁꯤ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯆꯍꯤ 3ꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯍꯧ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯂꯔꯤ 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asinachingba khudongchabasing asi fangbigani akupa marolgidamak makada pizariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawirau natraga aikhogi office Northeast Window TV building hata New Chakun Road ta lengsenbirau